Bueno, arratzalde hon danoi, ekin ingutzau, gaurko mainguru honei, eskerrik asko, estonk amaituko kidie, ja bisita giratu bukatu dabiela, gaurko ederra izan da, klaustruetan hainbeste jende ikustie, arrasatelaro igarren amarkadan, zelan retratau dauien, edo, bueno, apurtxo bat ekimen honetako parte hartzaileek, baina hoien garai horretarako atzera begirako hori ikusten, ez? Ekimen honen helburua okerrespana, hemen txitxo dauko bela argazkilari, helburua apurtxo bat hori izan, ez da? Berrogei urte herripek diskue argitaratu dagoela, eta urtiek eta azkenengo 2 urtiek emun dauen salbuespen egoera horretan, ezin ziren ohiko kontzertuekin, eta beste ekimen mota batzui bidea emuteko aukeria emun zauen, ez da? Eta aukera horretan baita, 80. hamarkada, haustura undixak egon ziren, eta aldaketa undixak egon ziren hamarkada baten, retrato bat eiteko aukeri ikusi hauien eta helburu hori, ez da? Pixkat biztaratzea, 80. hamarkadan herri honetan egon zan, eta egon ziren gaixak erpin desberdinetatik, eta punka edo roka, ardatz bezala hartuta, apurtxo bat, harripek emuten dauen, aitzaki horretatik abiatuta, ez da? Eta, arrasaten abia puntua, baina gaur, maien monetara, arrasate modu batera edo bestera esautzen dauen jendie, baina ez dienak, pixkat biztie gurutza bingo belako, beste erpin batetik begiratzeko. Roka eta feminismoa zertan egin dugu aurrera 80. hamarkadatik, hori izan tituluaren, pixkat mainguru honen titulua, eta horretarako gonbidatu ditugu, Miren Aranguren, Jokin Azpiazu eta Itziar Arziga. Hementxe, superposien hau hemen dauzelako. Eta hoxe, ni galderak bota biditutelako, eta hementxe badakidelako mamixe urtengo dela, bi erpin hauek emuten dauelako nondik tiratua. Feminismotik apurtxo bat punka eta roka, bakoitzak modu diferentien ulertzen dau zer dan zer, baina bitxikeria batekin topo indot eta goixi konpartiru gureko nauke eurei testigue paso horretik. Dala bai punka asteriskorekin jarrikot, feminismoetatik behar bai joan bezala emakumeak asterisko, ez? Dala azkenean feminismoaren sujetu politiko bezala rekonoziruten dan edozeinen dala feminismoan sujetu, ez da? Trans, boierak, jubilatuak edozein, bai? Bakoitzak autoizendapen bada, ez da? Eta zentzu horretan oso interesantia da, Paul B. Preciadoren arabera, feminismo hitza dala reapropiazio bat, insulto bat zan, 19. mendean sortzen dan hitz bat da, medikuntzan, eta da gizonak femeninoegiak izendatzeko sortzen da hitz bat, gaitz bat. Garapen nahasmendu bat zaukien femeninoegiak zien gizonek, bai? Eta gero hor beste dumasek hartuko dau eta bihurtuko dau hitz hori, gizon emakumeak berdina garela aldarrikatzen duen mugimendu hori izendatzeko. Eta gero etorriko die feminista soro hauek, eta reapropiatuko dau insulto hori, ez da? Baina bitu segabitzen, gizontasun hegemonikotik izendatutako insulto bat. Eta zer dien gauzak, kamaradak, punk hitzabe antzeko zerbait dela. Punkabe basura da, ez da, leku konkretu batetik basura, eskoria, eta beste teoria batzuen arabera etimologian, baita da, pixkat homosexual, rufian, pixkat proxeneta, ingelesez etimologia oso kurioso egitejat maskulinidadia, erreferentzia eukitzia bi terminuek. Bueno, bitxikeria, bai? Da hoxe nahi notzuen galdetzea, abia puntu bezala, bitxikeria horretatik abiatuta, baina, punka asterisko, eta pixkat zuei, nundik kokatzen sarien, esautzen zaituztet bakoitza zuen ibilbidetik, gaur ingo dutzuet bakoitzai esautzen zaituztetan erpin batetik tiratuko dut pixkat mamisa ataratzeko, baina zuzenian, Miren, nun batzen dira punk asteriskoa, feminismoa eta Miren Aranguren. Bueno, arratsaldeon guztiei, poza emateu, gelain betea ikustia, esaten nion iraitzi, ez dakit hau zarautzen antolatu ezkeo gaur, zenba jende etorriko litzaken, bueno, izaera da oso ezberdinetako herriak ziurrenik. Bueno, nik hasteko eta behin nahi dut komentatu nik hitz egingo etela ez bakarrik Miren Aranguren bezala, hori ere bai, baina saiatu nahi zela ahots kolektiboago bat ekartzen edo nerekin. Ez diatorri nerekin, baina, nire hitzetan esperoet behaiek ordezkatuak eotea. Eta horiek dia, bazarautzen antolatu genuen jaialdi oso txiki bateko ahots horiek, Jone, Clara, Nagore, Maider, Leire, Andrea, Guru,
guretzat irla bat izan zen, edo irla txiki bat izan zen, MEPSTE jaialdi hortan batu ginenak. Eta, bueno, aspaldi ez ginean eoten, horren inguruan gero saiatu naiz pixkat hitz egiten, aspaldi ez ginean eoten eta hitzaldi hau izan da aitzaki bat berriz batzuekin elkartu, iritziak partekatu, eta ikusteko azkeneko guk MEPST antolatu genunetik, badialaia 5 urte edo 6, ez dakite buruz hain naiz pixka bat, zer aldatu dan edo iritzi antzekoak ote dazkagun. Hor gero xeo sartuko naiz, bale? Niretzat, non batzen dira punka feminismoa eta Miren Aranguren, batzen dira nahiko berandu, ni ez naiz 18 urtekin Iruñako kaleetan neska punk, ez nintzen neska punk bat, ni iritsi naiz punkera bereziki feminismotik, alegia lehenbizi izan nintzen feminista eta problematizatu nun hegemonia maskulino horretan bizitzen nune hori guztia gerora iristeko beste esparru batzuetara eta eklosioa edo zea da Putzuzulo gaztetxean batzen zaizkiten komunidade ezberdin horiek. Orduan niretzat izan dira komunitate bat osatzeko giltzarriak, feminismoan, zalantzari gabe, baina punka asterisko esaten dezunean, eske hor dago eztabaida bat, ez naizela ni sartuko, igual joki, o beste norbait publikotik igual sartu nahi du. Hortan, baina, karo, eske punka hemen edo punka beste toki batzuetan, ziurrenik nik deskubritu edo nik bizi izan nuna barrutik Putzuzulon edo Arrasaten bizi izan dezuena, ez daka zer ikusirik ez, baina nik esango nuke bai izan dela edo zein kasutan ere komunitate bat osatzeko aukera, ez? Niretzate izan da ere jarrera bat, gauzak egiteko modu bat, feminismoan zalantzarik gabe mundua ikusteko modu bat eta berau aldatzeko, ez? Oinarri nagusian, ere burua kuestionatzeko eta eraberean maitatzeko, ez? Modu bat, famili bat, sare bat, bizitza izorratzen dizun zerbait eta eraberean salbatzen dizun zerbait. Eta hoxe, niri ere Putzuzulon eote hori eta jendearekin beste bizipene horiek, Iruñan hainbeste izan ez nitune horiek bizitzeak enei ekarri zidan beste famili batzuk, feminismotik harago ere beste famili batzuk, oso modu eraikitzailean lan egin dutenak, autogestioan oinarritu dianak, gauzako oso gaizki egiteko baimena eman didan famili bat, holtzara gaizki kantatzera, jotzera, iotzeko aukera eman didaten gune bat, eta oso zainduta sentitzeko beste espazio bat, ez? Eta nik hau sentitu etor, baina sentitu dut ere, dagola famili bat, nik Jokinekin, gaina, bidaiatu dugunean Europatik oki taldearekin, guk bereziki, ikusten, guk bereziki muitu geha punk eta hardcore eszenako gune edo kontaktuen bidez. Eta hor, jaso deguna da, elkartasuna, etxe bat ezer ezagutu gabe eta gugeu izateko eta egoteko toki bat. Jope. Ez que da oso emozionantea hori, gute zehala non baitera eta bapaten esatezu, eskaini dit, bere etxea, bere jana, bere dana, eta nik uste dut hori badala feminismoa, baina baita ere dala punka. Eta Jokin, punka zer da, feminismoa, edo nun bat esatezuek irurok? Pues, claro, ara,
Niretzako punka beti izan da musika baino zerbait gehiago eta inkluso batzutan kostatu egin zait asko ulertzea punka oso termino musikaletan ulertzen zuen jendearen asuntoa. Uste dut ulertu behar, nik behintzat biografikoki bai esan behar dut, punkera heldu nintzela ja resakarekin, ez? Bertan zeudenetako batzuk eukizuten juerga eta resaka, eta hueldu ginen direktamente resakara, ez? Kanpoko erakusketa horretan, ez? Hueldu ginen direktamente IESaren momentura, heldu ginen direktamente heroinaren zera fantasma guzti horretara, nun jende guztiak ez egiten zuen heroinaren fantasmaren inguruan, eta inork ez zizun ezer kontatzen, eta hor zegoen fantasma bat, orduan, gu ez ginen gerturatu eferbestentzia momentuan. Guk nahita nahi ez punka gure erara egin behar izan genuen, eta hori niretzako bai izan zen, punka bilakatzea beste zerbait. Bai jarrera bat, bai mezu bat, baina bai politika bat, bai komunitate bat, bai egoteko modu bat, ez? Eta orduan ni hortik heldu nintzen. Gero kurioso egiten zait hori nola gauza batzuei ematen zaien oso talante simboliko fuertea, ez? Eta zen momentutan Johnny Rottenek egin zuen hau, eta zen momentutan ez dakizeinek egin zuen bestea, baina benetan niretzako punka oso gauza geografiko eta materiala da. Mirenek lehen esan zuen duenaren aritik, nik musika talde batean jo baino lehenago ja, fanzineak egiten dituen, irratian aritzen nintzen, edo jarraitzen dituen, saltzen dituen beste talde batzuen diskoak, eta sare hori niretzako sare real bat da, eta materiala izan da, urte luzetan. Bai taldearekin joan naizenean jotzera, edo bakarkako proiektuarekin ezakin nora, eta Mirenek esaten duen bezala, zaudenean norbaiten sofan lotan ez zaitu ezagutzen, baina badaki zu zarela, ez dakit zeini kontzertu antolatu ziona, ez dakit noiz, eta hor sortzen den sare hori, niretzako izan da askatasun espazio fuerte bat, orduan ez naiz gerturatzen punkera horren beste simboloetatik, baizik eta berez, ja, ni ailegatu nintzenean, hor nire herriko kaleetan zeuden sare hoietatik, kontzertuak antolatzen zituzten pertsona hoietatik, egiten genituen jaleo guztietatik. Eta puntoren batean feminismora antzerako heldu nintzen, ez nintzen, asko interesatzen zait teoria feminista, eta nire lagun batek esaten du que soy muy viajada de libros, ez dudala asko bidaiatu, baina bai asko irakurri, eta horrek lagundu bai primeran, baina nire gerturatzea feminismora ez dator, nire referentea ez da Simone de Beauvoir, ez da Clara Campoamor, ez dakit zein, nire lehenengo referentea da Ermuko emakume gazteen asamblada. Zeinekin konpartitzen dudan espazio bat, eta antolatzen ditugun gauzak leku berdinean, eta azten gara gauzak elkarrekin egiten, orduan nire feminismoa ere zentzu horretan, edo nik gerturatu nintzen feminismoa oso materiala izan da beti, oso taldeen eta kolektiboen feminismo hori, kalean gauzak egiten dituzten pertsonena, orduan niretzako bi gauza horiek bastante elkartzen dira, ez? Eta interesatzen zaidan bezala, eta gerturatu nahi zen bezala beti feminismora antikapitalismotik, eta beste borroka batzuetatik ere, punkera ere hortik gerturatu naiz, orduan estetika hutsa zen punka edo izan den punka, igual interesgarria da, baina niri partikularki ez zait interesatu. Naiz eta punk estetika gustatzen zaidan, eta soinua ere bai, eta rock and roll salvajea eta goza horiek noski gustatzen zaizkidala, baina beti izan da beste zerbait gainean zeraman zerbait. Bizkotxo bat, baina gainean, hori, mermelada pur batekin, ez? Horrezak. Jode galdera batetik, sema gauza, Itziar, ¿dónde os juntáis? ¿Dónde os juntáis? ¿El punk, las punks, el feminismo y tú misma? Bueno, he venido aquí a castellanizarlo todo, pues tengo que... Entonces, justamente hablando contigo ayer por teléfono nos reíamos un poco cuando se quiere circunscribir lo punk. O sea, si nos ponemos puristas aquí no queda nadie, ¿no? Por supuesto no acabo con RIP, de hecho yo tenía una jefa inglesa en un bar que trabajaba en Barcelona que un día que nos pusimos a hablar de punk lo zanjó todo fue en Londres entre el 70 y no sé qué y lo demás ya no era punk, ¿no? O sea que así, aquí no quedamos nadie. Más allá de eso siempre ha sido inspirador, evidentemente la estética y la contracultura y la propuesta punk. Yo creo que, a pesar de que soy heavy, o con 13 años era heavy de Rentería, eso también es una cosa muy importante en mi vida, no para nada, porque soy mil cosas, pero realmente sí que creo que las vivencias así respecto a
respecto al feminismo, desde luego, las he tenido desde cuando tienes la suerte, entre comillas, o lo que cojones sea, de que te toque la parte más gore del machismo, es decir, que un padre maltratador y esas cosas, pues yo qué sé, lo de ser feminista te sale, no es esa especie de simulación loca, enloquecedora del machismo, de la supuesta normalidad que nos hace enloquecer a todas, porque la normalidad es la opresión hacia las mujeres y otras parias de género, hacia la mayor parte de la población. Pero bueno, a mí en ese sentido de punk era desde pequeñita, porque claro, tienes que es como algo a lo que oponerte muy, muy, muy potente. Y si lo pienso así, yo qué sé, el primer colectivo al que pertenecí de una manera así constante fue un colectivo anarco en la uni, que era un grupo mixto donde hacíamos, bueno, más que nada debatíamos muchas cosas y tal, y organizábamos conciertos y tal, y donde tuvimos siempre mucha capacidad de discutir, de debatir. Yo recuerdo que uno de los chavales que estaban en el colectivo nos trajo para las fotocopias de La tiranía de la falta de estructuras de Freeman, ¿no? O sea, es como, y en ese sentido he tenido una interacción muy chula siempre con los interlocutores, que no importa lo que tuvieran entre las piernas, interesante, porque si no simplemente bastante me encuentro con los machos o con la gente gilipollas en el resto del mundo como para estar como activista en un colectivo donde me encuentre con gilipollas. Sí que creo que hubiese echado mucho de menos en los conciertos, porque claro, conciertera pues sí, ¿no? O sea, a lo loco. Hubiese echado de menos a Kathleen Hanna gritando Girls to the Front, ¿no? En los años en los que mis amigas y yo, porque no nos íbamos a dejar desterrar, pero no sé todavía cómo nos fracturamos piernas y brazos. ¿Recordáis aquellos conciertos donde los tíos se ponían delante a bailar pogo? El pogo, qué gracioso el pogo, ¿verdad? Y era básicamente el baile del más fuerte, en el que, o sea, el nivel de agresividad y el nivel de locura en las primeras filas era como, primero, me da igual, porque se escuchaba igual de mal en primera, o igual de loco en primera fila que pero tampoco eran el Palau Sant Jordi de concierto. Pero básicamente la sensación de que para poder estar, o sea, de que te querían desterrar ahí con un baile que entonces se consideraba como sin más algo divertido y que formaba parte de ser punky. Yo no tenía explicación entonces simplemente nos quedábamos, no sé ni cómo hostias conseguíamos mantenernos ahí sin que nos rompieran la crisma, pero siempre tuve esa rabia de que no me dejaran ponerme en primera fila. Pero más o menos en los mismos años, en la costa oeste, tenemos que ser un poco disléxica, en Olimpia, en Estados Unidos, habían un montón de grupos de tías punks, como también ha habido aquí ahora siempre, pero entonces se organizaron en las Riot Girl y empezaron con la historia de Girls to the Front, que es las tías delante y impidiendo Kathleen Hanna poniendo más cuerpo a cuerpo, gritando a tíos que podían haberla matado en cualquier momento y diciendo incluso las tías delante, nada de pogo, nada del baile del más fuerte, que hacen las tías ahí atrás. No sé, a la chavala que fui en aquellos conciertos en Gasteches, en este Gasteche, que sé que este fue un Gasteche, no sé si he llegado a estar alguna vez, pero igual tampoco me acordaría, pero de todos los Gasteches a los que íbamos, incluso fiestas que organizábamos nosotras, nos poníamos ahí delante como unas putas locas, no bailando exactamente pogo, más que nada intentando esquivar las patadas y las... Recuerdo la sensación pero bueno, como bien decía Kathleen Hanna, ninguna mujer tiene por qué bregar, digamos, con la hostilidad de los tíos gilipollas que tengan alrededor. También se lo contaba a Iker, que me entrevistó, me hizo unas preguntas para estas jornadas y tal. La única vez en mi vida que me he desmayado en un concierto, no había pogo, pero había algo también, ese machismo enloquecedor en el que no sabes que, o sea, cuando la versión no gore a la que yo estoy acostumbrada, sino la versión enloquecedora de falsa normalidad del machismo. También igual éramos un poquito gilipollas, mi amiga y yo, pero gilipollas, que decir, fuimos a un concierto de los Héroes del Silencio, porque siempre le hemos dado a todo en Barañain. Entonces estábamos 30 personas o así, eran organizados, llevados por el ayuntamiento, algo así. Todo el mundo empezaba las fiestas de Barañain son justo antes de San Fermín. Entonces, con una elegancia impresionante, el público gritaba San Fermín, Ibar, Ricada y Osasuna. Ya sabéis, este rollo así tan... En fin. Yo recuerdo que mi amiga y yo, que éramos unas niñatas de 18 años, estábamos
En el momento no éramos conscientes, había unas tías delante y un montón de tíos detrás que, bueno, básicamente se estaban resegando contra nosotras y aplastándonos y perdimos el conocimiento. Me he desmayado en un concierto de 30 personas, realmente, sin darme cuenta que es la otra versión Entonces, para mí sí que lo que está pasando en los últimos años que hemos provocado nosotras sin parar y cuando vas rescatando y vas encontrando, hace poco descubrimos a una cantante, descubrí yo también, a una cantante heavy española llamada Azucena, que es la puta hostia, cuando encima boyera y encima una tía cañerísima, guapísima que ha hecho y que tuvo que resistir una cantidad de machismo que la echaron, o sea, y que debía ser la hostia encima del escenario. Pero igual que tantas otras, ¿no? Que hemos ido, que cuando te pones a escarbar encuentras siempre hermanas y anteriores. Pero bueno, con lo que está pasando en los últimos años, porque como somos muy cabezonas, las mujeres y otras parias de género, no nos gusta estar oprimidas, y en los últimos años hemos conseguido que reviente realmente sobre todo la rabia y la acción contra los feminicidios y contra la violencia que acorrala nuestras vidas, pues en los últimos años ya es como, no hace falta escarbar demasiado, aparecen por todas partes tías increíbles como La Furia y todas las tías de las que ella me habla siempre, cada vez que quedamos, que ella me ha regalado hoy esta boa y por eso no me la puedo quitar. Todas las tías impresionantes que hacen música impresionante y que están juntas entre ellas y que tienen el discurso. Es que hoy en día es como si hubieran... Yo tengo la sensación de que yo no he sido madre biológica, pero tengo millones y millones de hijas e hijes bastardes por todo el mundo que están súper revueltas, ¿no? Entonces la sensación es que el punk ha ganado, el feminismo ha ganado y que está todo muy interesante. Jo, madre mia, segundo. Bai. Hola zileik, mai inguru bat. Ekarri ditugula hiru hitz egiteko pelea oinbiko da bela purtxo bat. Es baitziar, bueno, en castellano va a ver cómo me amoldo con esto. Decía Joaquín que veníamos de una resaca, ¿no? Somos un poco, nosotras somos de los 80, tú no nos sacas tantos años, unos poquitos, pero sí que es verdad que igual, pues esa resaca igual te tocó un poco más cercana, ¿no? Yo, claro, siendo de Arrasate, donde estábamos hablando de que ahí está, ¿no?, la bandera del punk y, bueno, un poco una estética, una radicalidad, no sé si transgresión, pero ¿no?, un pose de radicalidad sí que llevamos. Para mí sí que seguramente en los últimos años las lecturas más punks, las primeras, fueron de Devenir Perra, y gracias a Devenir Perra, Teoría King Kong, ¿no? Y para mí ahí, le escuchaba a Irantzu Varela decir que en ese libro, para mí fue abrir al punk muchísimo sentido, ¿no? O sea, la transgresión, ¿no?, lo que puede hacer. Y bueno, no, te lo tengo que agradecer en ese sentido. Decía Virgin Despentes, Anne me lo mandó, pero quiero partir ahí de la definición de feminismo de Virgin Despentes, diciendo que el feminismo es una aventura colectiva para los hombres, mujeres y para el resto, ¿no? El resto, que no es una revolución, no es una reordenación, y que la movida va de dinamitarlo todo, ¿no? Cuando te preguntaban en Gaur Zortzi a ver si hemos aurrera egin dugunez, a ver si desde los años 80 hemos ido adelantando y vamos avanzando en Dios, en fin, avanzando, hemos haber sido berriro gaizkiesa copa, es va. Mencionabas a Gloria Steinem, ¿no? Y diciendo que el patriarcado, a Gloria Steinem, diciendo que el patriarcado, o sea, un poco de las dos citas, ¿no? Va de dinamitarlo todo. Y ahora, pues bueno, hemos hecho un poco unos pasos porque el patriarcado ya no es invisible, ¿no? Esa frase de Gloria Steinem, que a mí que es muy poco punk en principio, pero sí que es muy punk ella en realidad. Y ella es una mujer que es feminista desde hace... O sea, empezó a mediados de los 60 en la militancia feminista. Entonces tiene un recorrido, además con una mirada muy bonita. También una frase muy chula que he leído de una cantante que se llama Nicki Nicole, que es una argentina que hace trap y mezcla con soul y que son de todas estas maravillas que salen, que es ser viejo, es negarte a aceptar que las cosas cambian, ¿no?
y eso es la historia. Y si no, es como y al revés, celebrar que las cosas cambian, porque encima cambian, porque estás provocando cambiarlas. Entonces, realmente, el feminismo, o sea, el patriarcado es más débil porque ya no es invisible, es una... Y otra gran frase que tiene esta mujer, pero que es sabiduría feminista, es el patriarcado, eso, cuando os vengáis abajo, así un poco, que os da bajona el puto mundo este que vivimos y la violencia y tal, es recordar, el patriarcado tiene entre 500 y 5.000 años. Eso es, o sea, eso que puede parecer, bueno, ya, pero es que la humanidad tiene, o sea, yo no sé ni cuánto, muchísimo más. Es decir, puede parecer una tontería, pero que hace no tanto, primero os lo estamos, o sea, estamos derribándolo. Cuando digo derribándolo me refiero, le hemos pegado una patada en los huevos al patriarcado y llevamos mucho tiempo, pero en los ultimísimos años, no sé si tenéis esa sensación, y hoy las chavalas y chavales, y además a mí me superan y me parece maravillosísimo. No entiendo sus géneros, pero me encanta, ¿no? Yo me apunto. Es como yo vengo del rollo queer y tal, y de repente te empiezan a meter caña con el tema no binario, con el lenguaje no binario, etcétera, en el sentido de que estamos... Y es como, menos mal, qué maravilla. Bueno, no sé, eso, ya la sensación... Decía, ¿cuánto falta para dinamitarlo todo o cuánto hemos hecho para adelante, ¿no? Un poco en esa... Sí, un poco las sensaciones, o sea, ya te dije la última vez también, pero para mí Devenir sí que es, o sea, le leí pues, igual con 20 y pico años, con 30 y pico, y ahora otra vez lo he leído, ¿no? Y me sigue pareciendo súper transgresor. Claro, Joaquín también ha estado en Barcelona, bueno, tenéis experiencias también de feminismos y de punks, seguramente muy diversos, y desde la Euskal Herria autodefinida de algunas formas, pues bueno, ¿no? Para mí Devenir Perra, por ejemplo, sí que fue una lectura muy interesante para poner en duda muchas cosas que luego ya en Sexual Herria también vas desarrollando y en otros sitios, ¿no? Pero un poco eso, ¿no? ¿Cuánto falta para dinamitarlo? ¿Qué falta para dinamitarlo? Y eso, ver los pasos, ¿no? Ya, ahí. Nunca sabemos, tampoco sabemos cuánto tiempo le queda a la permanencia humana en el planeta. Estamos así, ¿no? Con que consigamos convertir que el planeta sea inhabitable para las humanas y la gran parte de la población que hay en el planeta y conseguir acabar con el patriarcado. Es un poco... No. Pero bueno, creo que le hemos hecho una... yo qué sé, hoy en día las Vulpes no hubieran tenido, ¿os acordáis de las maravillosas Vulpes? Que además ellas, a mí me encanta, porque eran unas niñatas súper jovencitas, bueno, como la gente que hacía punk y la gente que sé, y de repente se encuentran con que hacen una versión que es Me gusta ser una zorra, que es una canción que, hostia, escuchas los acordes y nos sigue poniendo locas a todas, es que es maravilloso. Y se encontraron, bueno, como sabéis, el programa de los secuestros, o sea, quiero decir, las grandes enemigas, o sea, con todo lo que se estaba cantando en esa época, las atacadas fueron ellas, porque claro, no nos toquéis el puto patriarcado, no nos toquéis el binarismo de género, lo que es la feminidad, lo que es la masculinidad, quiero decir, en esos momentos, que era justo los primeros años después, o sea, en la transición y tal, y con todo lo que estaba sucediendo, las enemigas eran 4 chavalas súper jovencicas que habían hecho una canción que era Me gusta ser una zorra, y ellas en aquel momento se encontraron, primero ellas mismas lo dicen y son muy honestas y son muy bonitas diciendo, joder, es que de repente era como estás cantando y se encontraron con una respuesta tanto a nivel de la Audiencia Nacional secuestrando el programa, etcétera y tal, hasta lo que significaba cantar eso en público con todos los tíos machorros ahí en primera fila escupiéndoles y diciéndoles de todo, y decidieron dejarlo al poco tiempo, pero nos dejaron ese gran legado. Y la historia es, seguramente, hoy en día... o sea, quiero decir, es que hoy en día tiene mucho más sentido todo, ¿no? Y hoy en día, primero, no lo hubieran dejado o no hubiéramos permitido que las acosaran así, pero lo guay es... Entonces, simplemente ver, cuando nos ponemos a mirar, si es que hemos estado... A nadie le gusta estar oprimida, o sea, pero... Cuando miras eso y hoy miras que realmente la cantidad y sobre todo la peña más joven, da igual, pero hoy somos feministas, mujeres y otros, desde los 9 años hasta los 99. Te encuentras las viejas, todas las viejas que han empezado a ir a las manifestaciones del 8 de marzo contra la sentencia de la manada y al fin y al cabo contra la nueva, aparte contra lo que es el binarismo de género que es, y lo que significa esa opresión, que es desmantelar el patriarcado desde la base. Lo que ha reventado este último tsunami feminista es los feminicidios, ¿no? A nivel de todo el mundo.
Claro, es que es eso. Y entonces ver a estas viejicas que van a las manifestaciones diciendo quiero que tengáis lo que yo no tuve, y ver a estas chavalas que yo, las hijas e hijes e hijos de mis amigas, son todas, es que parece que han nacido de la, o sea, yo que sé, han mamado de la teta de Simone de Beauvoir y de la teta de Carmen de Mairena a la vez. Y es como en ese sentido, no sé lo que... Pero realmente estamos en un momento, siempre, para la gente que nos movemos, siempre son momentos interesantes. Pero lo que estamos viviendo ahora realmente es... Y es muy punk, claro que no va a ser punk esto. Bale, eskerrik asko Itziar. Bai. Miren, nahi pasauko zau pixka rasaka nurrengo fasera ingo, pixka torre erakusketa ikusi baduzuen eretako nik aurre ikusi berandu ibilinaz. Eta pixka nostalgiarik eta hori, ez? Pasauko zuen ekimeneko antolatzaiek bildurra, ez? Nostalgia horrena, baina bai izan da niretako behintzat konturatzea arrasate horretan nik naukola, bost bat urte, ero gume banitzela, ez? Eta orduan askotan berber, 80. hamarkadana, eta zatuz bai, gube hortxe onge, baina umetan, ez? Eta apurtxo bat, adolescentziak harrapatzen gaitu, resaka horretan, ez? Eta Itziarrek esatez haue, los pogos, ez? Maskulinidadia presente leku guztietan, gero okidi farfaia, bueno, pixkator prozesu oso badau, ez? Pixkat zuretzako bebai miren, zure zu aipatu duzu, ez? Pixkat feminismotik gerturatzen dela musikara, genealogia ez berbaiten gabitz, azken urtetan, bai emaginetik, bilgunetik, eta pixkat politikoki kolokatzen gabitzen da gure historia berreskuratzen gabitzen feministok, ez dugu historia erabiltzen, genealogia, nondik gatozen, ez? Galdera berdin. Eta pixkat hori, esan du, emakumea, Jesus, hola xenabil, ez da, pixkat. Bai ez, rotxe geldi onda. Bai. Ez, bueno, galdera pixkat, irakurketa, zuk esan duzu talde baten izenean, zuek hausnarketa bat zinuen, emakumez osatutako egitarauak, festival bat, zehozerrein erantzunez, ez, premia bat ikusten zelako, hemen musika ez dena oso ugarixa izan da, baina emakumezkoak ez denan gainean ez gara inbeste egon, ez? Ez, lehengo filan poguetan, ez holtzaren gainean erdigunean, ez? Protokolo. Bueno, nik uste dut genealogia itearen garrantzia dala bereziki, bueno, azkenean uste dut emakumeok edo zein kolektibo zapalduok bizira duten jarraitzen badugu, dala borrokatu deulako. Eta borroka horretan tresna pila bat eskuratu ditugulako. Eta orduan eretzat, genealogia itea hain justu ere da hori, da erramenta horiek ezagutzera ematea. Ez da bakarrik esatea zein egondian aurretik, gure aurretik, dala oso garrantzitsua, bai, ze gertatu dan aztertzea bere hortan, ez? Ze izen propio, ze abizenekin ere, porque emakumeen kasuan abizenak astuite zaizkigu beti, zer egin duten, eta zer gertatu dan. Baina nik uste genealogia dela zerbait pixka bat sakonagoa. Eta uste dut saiatu behar degula, bai hemen egin dezuen iniziatibarekin, edo bestelako pila bate daudelako, sakonagoa aztertzen eta bereziki ahalduntzerako eta gugeu babesteko beharrezkoak ditugun erramienta horiek zein izan dian ez nolabait identifikatzen. Zer balio izan digun eta zer ez digun balio izan. Nik uste dut dala nolabait ere ariketa bat etengabe jasotzen dugun espropiazio horrei aurre egiteko. Eta nik uste dut punkak eta feminismoak orain txeguten dezea, ez dakit orain txedan, baina orain dala urte batzuk, juten bazinean H&M-era edo Zarara, topatzen zenitun kamiseta punkarekin erlazionatuta zeudenak eta feminismoarekin erlazionatuta zeudenak. Eta hori izan da, espropiazio niretzat, agerikoena ez dakit, baina hola, aiama, jartoenetako bat. Eta esango nuke, guk gusaiatu ginala ez hainbeste genealogia iten, MEBST jaialdiarekin,
baizik eta esken nahi nun lehenon bidali zen igun beste galdera bat, eta nire torrea bueltatu pixkat. Aprobetxola. Ez, eta nik uste eta injustu ere Mepsten batu nahi izan genula ezin egon bat, zetorrela nolabait guk bizi genuen punka eta feminismoaren arteko kontraesan nagusi batetik, ez? Zeleno, nik uste Itziarrek asko hitz egin dula ze puntu dazkaen komunean, eta, bai Jokinek eta bai nik ere hasieran, ez? Baina uste dazkaela kontraesan handiak. Eta ez bakarrik mugimendu izaera dalako ezberdina, eta hemen dago beste eztabaida hori, ez? Punka ze izan da musika bat, estetika bat, edo izan da zerbait gehiago, argi dago guretzat izan dela zerbait gehiago, punk bat, bai? Eta feminismoa izan da zerbait gehiago ere, feminismo klase batzuk, oza, ez denak, ez neiz de balio guztiek. Orduan, nik gukitze egiten dugu, edo, ni behintzatain nahiz egiten, nik ezagutu duten hortaz, eta niri balio izan didan hortaz, ez? Eta niretzat, kontraesan nagusia izan da, izanik bi mugimendu arau sozialen kontrakoak, inongo momentuan punkak ez duela barneratu, beste kolektibo, diskriminatu, zapalduetatik, mai gainean jartzen aizian errealitate horiek. Eta ez bakarrik punkak, osea, oaintxen entorren irratia entzuten honeaka, eta kazetaritzan, ez dakit, edozein mugimendu, edozein ere mutan, osea, reproduzitzen den zerbait da, baina potentzialki mugimendu puskatzaile bat izateko hortan, ez zituen eta gaur egun ez ditu, gaur atrebitu ingo naiz, gero, hola replikak edoteko. Gaur egun ez ditu barneratzen jendartean dazkagun gatazka edo zapalkuntza horiek danak. Daude irla batzuk, daude, eta gero iguale nahi bada sar gaitezke hor, daude estena txiki batzuk, daude kolektibo txiki batzuk, oso txikiak Euskal Herrian ere atrebituko naiz esatera zeuden, nik ez ditut ora, ez dakitan pandemiaren gatik, ojala, baina, Mepsten ez geha elkartu esan dut leheno, ez, oain dela 5 urte. Nesken gauak, oain dela ez dakitzen bat ez dira antolatu, Lady Fest ez da antolatu, orain dela ez dakitzen bat. Niretzat igual, 3 referente batean etortzen zaizkiten horiek, eta beste musika esparru batzuetan aidia, eta rapa da horietako bat, nire ustez, ez, eta punkan adibidez, ez da hori jasotzen, eta askoz hegemonikoa gotzat dazkagun beste estena batzuetan mugitzen nahi dira gauza batzuk, eta aldiz punkean, hardcorean, rockean, igual dit, hor, izaten jarraitzen du zerbait, nolabait, mantentzen dana. Ze, karo, lehen aipatu Itziarrek ere, ez, Olimpian sortzen da Riot Girl mugimendu bat, baina Euskal Herrian horrelakoik ez dugu izan. Eta aurretik egon zan Emokorean mugimendu hori ez dugu hemen izan. Eta beltzen, beltz gutxiago egongo zialako Euskal Herrian zalantzari gabe, baina ez da horrelako ezer sortu. Ez da egon eferbeszentzi bat batu dituenak, zapalkuntza batzuk eta beste batzuk, ez beste zinegu batzuk, beste aserre edo amorru batzuk. Orduan, ni ez nahi zain positiba Itziar bezala, sentitzet. Ze duda dakat bulpesek gaur egun utziko zuen edo ez, ni atrebituko nintzateke, tercer atrevimiento, esatera utziko zula. Osea, nire adineko ia inor ez dago holtza gainean. Emakume taldeak oso gutxik irauteue 2-3 urte baino gehiago. Diot, estena zehatz batean edo musika estilo zehatz batzuetan, ez dakit utziko zuten edo ez, baina igual utziko lukete eta ez lukete pasako 20 urte jotzen. Eske patriarkatuak da azkan mekanismoak ez da bakarrik estena baten topatzen dituzunak, da zure bizitza sozial guztian topatzen dituzunak, ez? Eta,
ez dakit, amatasunak eta zaintzak, gaudela horreten gabe oain honi behintzat, horrekin ez, ostia oso komplikatua da, edo gaur egun kontzertuetara juten dianak. Jarraitzeu egoten ez dakitzen bat urteko gizonak lehenengo hilaretan, baina zenbat 50 urteko emakume ikuste ditugu kontzertutan. Nik 0. Lehenguan Putzuzuloko gaztetxea junginan, egon zala rebaibal hola tipo orain dala 5 urtekoa. Managaitzek eta marmole jotzen zuela, eta egon zan pogo bat, pixka kroketeo esamor nik ezagutu detena Putzuzulon. Eta, beste gauza batzuk. Eta nire itzan zarrena. Eta nik 40 urte dazkat, gebadia batzuk, baina 40 urte dazkat. Orduan, uste detor, Euskal Herrian zergatik ez dian gertatu eta zergatik ez dian fusionatu, ere, dakagula hor, gu saiatu ginen, baina ez genekan ere ez baliabide gehiegi igual aztertzeko hori guztia. Hortxe gauzten den momentuz, da gero siso jarraitzen. Bai, nahi badozue kontraesanen inguruan pixka sakontzia, bestela Jokin egingo dutzat azken blokia, eta gero nahi badozue izaspartuan iten dugu, bai. Jokin marabilloso maskulinitateak eta feminismoa, ez, eskerrak baten batek hortik kokapen horretatik, ez, feminismoan ebai guztiok ebai kokapenak zertuk dian lantzeko hori emakumeak falta izan badia estenan, esan nahi da estena oso bizi auki bada Euskal Herrian, orokorrian emakumeak espadia egon edo, emakumeak asterisko, gizonez gabitz eta gizonez barik maskulinitate batzuk representatu dira bai, ez? Gizonak asteriskoek bezala kolokatzen badau, ez dialako beste gizon guztiak edo maskulinitate modu guztiak leku edo esparru guztietan modun representatzen, ez da? Eta horretan pixka resaka kide bezala eta pixka eredu bat bai, gelditu dela, gero ikusi dugu hemen bai, zenbat talde egon zian, gero relatoa, genealogia errepikatzen danak ematen da guri bakarrik existitu dela, eta pixka galdera miren egin dotzatena, baina sujetu asteriskoa aldatuta. Bai, galdera badapur bat zer, ez? Ze maskulinitate auki ditugun, ez? Eszenario gainean eta eszenario azpian. Ojo, kuidau, eszenario gainean eta azpian gauza ezberdina gertatzen dira batzutan. Eszenarioan 8 eta azpian uso eta alderantziz ere ikusi izan dugu, ez? Niretzako lehenengo puntu importantea da, punkean egon diren maskulinitateak ez dira izan bat eta bakarra, eta nik uste dut inkluso atzera begira jartzen baldin magara, benga atzera, ez da berdina Nacho Cicatriz, edo Mahoma, edo Gari, edo Xavier Montoya berasieretan, ez? Ez da berdina. Eta hori ekartzen badugu gaur eguneraino, ni te cuento, gehitu horra nik zer dakit Lobo Elektrikoko Santi, edo gehitu horra ez dakit, Ferestrikaia, konparazioak egin nahi baldin badituzu, ez? Osea, esan nahi dut, eszenatoki gaineko jarrerak eta eszenatokian agertzeko moduak izan dira relativamente anitzak. Gero beste gauza bada, nagusitu den jarrera, edo gehien heldu zaigun jarrera izan dela eszenatokian egoteko jarrerak, gizonkor maskulino, oso maskulino de verdad de la buenakoa, ez? Dantza baino gehiago indarra erakustaldi bat, seriotasuna rictus zera bat, amorrua adierazteko forma oso konkretu bat, ez amorrua adierazi forma desesperatu batean, baizik eta oso forma bideratuan eta oso zuzenean eta bar, ez? Gaur egun ikusten ditugu, bai punkean, bai beste musika estilo batzutan, mutilak ikusten ditugu beste forma batzutara mugitzen. Galdera interesgarria litzateke, beraiek ez ote direnari, garai horretan, beste musikoek egiten zuten berdina egiten, alegia momentuko maskulinitate hegemonikoa irudikatzen, bai? Eta noski, klaro, duplakoak ez dira mugitzen Nacho Cicatriz bezala, baina biak ari dira beraien momentuan hegemonikoa den maskulinitatea irudikatzen. Ez dute arriskurik hartzen gehienek. Oso jende gutxik hartzen ditu arriskuak. Gutxi batzuk hartu dituzte, nik uste dut, hori. Ruido Errabiako Santik hartu zituen bere garaian bere arriskuak, edo Deaburrak teilatuetaneko aritzek hartzen zituen bere arriskuak bere espresio bidearekin eta goteko moduekin. Kontzieto den kontzienteki, ez dut esaten beraiek badijoa zenik, en plan, banoa zerbait berritzaia egitera, igual horrela ateratzen zaie, bai? Baina hor nik faltan botatzen dudana da ironia, distantzia ironikoa, ez dago distantzia ironikorik. Gizonok oraindik ezin diogu begiratu maskulinitateari eta barre apur bat egin. Oraindik guretzako delako zerbait superkutsuna, super ez dakit zer, ez? Eta orduan begiratzen diogu eta eramaten dugu eta egiten dugu como que no hubiera pasado nada, bai? Galdera hona litzateke jakitea
norentzako den ikusezina patriarkatua eta norentzako ez. Norentzako bilakatu den ikusgarria eta agian norbere barruan bizi duenarentzako edo sufritu duenarentzako ikusgarria da eta beste batzuentzako oraindik da pasaba por allí, bai? Nik uste dut distantzia ironiko gutxi falta dela, ez? Teresa de Laurentiisek esaten du beti, ez? Feminismoak egiten duela esku batekin emakumetasuna eraiki eta beste eskuarekin deseraiki, ez? Emakumeen mugimendua sortzen denean, emakumeen espazioak sortzen direnean, hor nolabait finkatzen ari gara sujeto hori, indarra ematen ari gara sujeto hori, baina gero beste alde batetik erabiltzen ditugu espazio horiek, edo feminismoak erabiltzen ditugu espazio horiek, etengabe galdetzeko zer den montre da baina emakume izatea, eta nork dauka esana emakume izatea zer den. Eta orduan, esku batekin eraiki bestearekin deseraiki gu. Gizon bezala uste dut ez dugula hortik oraindik ezer egin terreno horretan, ez? Adibide gutxi ikusten ditut, eta ikusten ditudanean uste dut deigarria egiten zaidala eta interesgarria egiten zait, baina adibide gutxi ikusten ditut estena gainean, beraien maskulinitatea ironikoki begiratzen duten gizonena, ez? Zentzu horretan ez dakit, orain dela gutxi ikusten duelako ere bai, X-Ray Expexeko poliestirenen inguruko dokumental bat ikaragarria, ez? Egiten duzuenean, hemendik ekisera urrengo jardunaldia igual dokumental egoki bada ipintzeko. Berak nola egiten duen bere emakumetasunarekiko distantzia hori, eta nola egiten duen barruan nago, kanpoan nago, etengabe begiratzen diot, hori guk oraindik ez dugu ikasi egiten. Eta falta zaigu asko hori impostatzea, maskulinitatea impostatzea, ez egitea naturalke egiten duguna, guazen impostatzera apur bat, guazen gure burua apur bat dragkineatzera nahi baldin badugu, nahiz eta espazio maskulino batetik izan, ez? Nik uste dut hori falta zaigula, zenik pentsatzen nuen, hemen inguruan eta beste leku batzutan oso popularra zen punk oi estiloko eskinetoen maskulinitate guzti hori ironia zela. Eta fondoan marika kuadria bat zirela. Gero konturatu nintzen ez, ez? Nik uste dut distantzia hori sortu egin behar da, eta jakin behar dugula kanpora atera, barre bat egiten, eta benetan horrela desmontatzen delako ere bai, ez? Ni pixkata horrekin lotuta eta lotuko dut pixkat itziarrek esate zebana jende gazteari, ez? Jende gazteak ematen dutzula derrepente gauza batzuk, eta ni justo, maravilloso, ni baino gazte hauak dianak, la venganza de las punks irakurtzen, ez? Aste honetan, Vivian Goldmanena eta, genealogiak, ez? Agertzen dian gizon talden 80% ezagutzen dut, eta emakumeen 85% ez dut ezagutzen, ez dut inoiz entzun, ez? Eta kristona morrua emuten dozt. Ez da ez direla egon, hori ustot Gerda Lerner zala, esaten zebana patriarkatuaren armarik handiena da, etengabe zerotik gabiltzala sinistaraztea, ez? Eta uste dut feministak, euskaldunak, marikak, etengabe gabiltzala egin da dagoen bide bat, ez justo hor bat poliestera, ingustia, flipau, indot playlist bat, gero kriston kakia ematen jendia, baina ez que kriston, hiru ordutako playlist bat atara dut liburu batetik, eta problema da feminista bezala edo zer gauzatarako ariketa egin behar dala, ez? Wikipedia basoiatzela historia del punk, ez dakit Blondie, eta Siuxi eta agertuko da, poko maz. Jartzen badozu emakumena, hasten gara jamistuak, hasten gara beste gorputz batzuk, hasten gara... Eta ez niretzako punk, emakumezkoek egindako punka, zure kolega inglesak esate zeban, de aquella época, nik flipau. Nik ez naukan punkaren kontzeptu hori bez, musika afruak, estetika super, feminidadea apurtzen da, ez da edo zer gauza, antisistema ipatzen zeba mirenek, estetika bera, nola, feminismoarentza feminidade guztia ez baian jartzen da, ez? Bueno, kristona morrua genealogia faltak, ez dakit zuek zela ikusten duzuen, baina hori zerotik hasten gabiltzanaren sentsazioa etengabe. Además hablo rápido, Bueno, tampoco he hecho una pregunta, he hecho una reflexión, pero decía Itziar que me da mogollón de rabia, ahora justo preparando esta mesa redonda, y claro, yo, siendo de este pueblo, claro, aunque un poco desde mi adolescencia yo hacía un poco así, del rollo, porque siempre me ha parecido muy hegemónico, ¿no? Ya nací en la resaca, mi adolescencia era en la resaca del punk de Arrasate, y era como, claro, nuestra banda sonora original ha sido siempre la misma, ¿no? Y hasta ese momento yo incluso ni la valoraba hasta salir de aquí. Cuando salí de Mondra empecé a decir, hostia, pues igual a mí esto me mola y tal, la música y tal, ¿no?
deku, Pero te das cuenta que tienes encuadrado todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre me han faltado, no sé, incluso decimos grupo de tías, o sea, aquí estamos algunos representantes de grupos de tías que todavía faltan mucho, demasiados, ¿no? Porque estamos las tías en los escenarios, pero no hay grupos de tías, es verdad. Y justo lo que decía Mire, ¿no? Que se ha cortado. Y bueno, decía yo que una chica de 20 años me dio dentro de hace 2 semanas un libro de La venganza de las punks, ¿no? De Vivian Goldman, y que he flipado, que había 300.000 grupos de mujeres que ha habido desde los 70, bueno, ya si empezamos y en euskera también, si empezáramos desde otras intersecciones a identificar listas, seguro que sacamos. Veis que hay que hacer un ejercicio brutal para eso, ¿no? Euskal Herrian ez daude hainbeste, egin dugu ariketa, Leirerekin egin dugu ariketa, beak etorri behartzun gaur, baina ezin izan du, beak hobeto zeatuko zuen, baina egin ditugun ariketa txikietan gure neurrikoetan eta ez ikerketa sakonetan, baina ez di hainbeste egon Euskal Herrian, eta nik uste hori dela, horregatik iruditzen zaite galdetu behar diogula gure buruari zergatik, zergatik ez gehan, zergatik ez dan ez naiz errepikatu, lehenu komentatu dut, baina zergatik Euskal Herrian ez dan sortzen, hemen nik uste parte bat dela hemen politizatu dan bakarra izan dalako gatazka konkretu bat, eta horren bueltan, bai, baina, karo, egia da era berean, punkak edo jarkoriak hori baino askoz, hori baino gauza askoz gehiago ere problematizatu ditula eta beste gauza askori ere kantatu diola edo erreferentzia indiola, baina ez dakit oso zerrenda luzeateako litzaiguken. Noski ezagutzen deguna baino gehiago edo ezagutzen genuna baino luzeagoa, baina bai, eta guko hain dela gutxi egin dugu kamiseta bat Maurixiakin, eta hori da gure lehenengo referente punkila. Bai, esaten zuna, bai, Kathleen Hannak esan zuen 80ean, baina honek esan zuen lehenugo hau parriko neska gazteak, eta bere buruari esaten ziola haupa Maurixia para empoderarse un poco. Orduan, Euskal Herrian hori izan dugu, ez dakit, nik hau ez dut aspalditzegin, honen inguruan, eta gustatuko litzaidak ere zuei entzutea zehiritzeak azuen horren inguruan, nik ere ez dakate erantzune argi bat, baina bai, zerbait gertatu zaigu. Nik esango nuke badago nire zati bat dela horrela friki kolekzionista gustatzen zaiona ez dakizerren azpian agertu den zerbait topatu eta hori gordetzea eta gauza horiek. Alde horrek tira egingo lioke ari horri, ez? Genealogiaren ariari eta bilatzea zer egin den, zer ez den egin egia da, momentu batzuetan pentsatzen duela punka daukagula sobredokumentatua, inkluso. Badirudiela momentu batzuetan jakin behar dugula herri txiki bakoitzean egontzen talde bakoitzaren ez dakizerren, eta badago beti gauza deskubritzeko, baina badago nire beste zati bat esaten duena ez dudala nahi, nekatuta nagoela genealogiak bilatzeaz. Nekatuta nago, iruditzen zaidalako, zerotik abiatzea zerbait nekagarria dela, baina batzutan, ke freskura, txika. Eta gogoratzen naiz behin, elkarrezketa batean, Bilbon orain dela gutxirarte, orain dela aktibo gonda talde bat Intifada Marika, talde marika radikal bat eta horrela. Eta beraiek esaten zuten, beraiek egin zutena izan zela, momentu batean adostu zutela, beraiek egingo zutela estetika punk marika bat oso exageratua, eramango zutela Bilbora. Eta egingo zutela como si aquello hubiera existido toda la vida. Eta orduan atera ziren oso marika eta oso punk, eta egin zituzten beraien txupak txaketa, konsustatxu elastru nuseke, zudena rosa, zu ez dakizer, punkisi marikas kontra el sistema, ez dakizer, egin zituzten horrelako gauzak. Eta beraien abia puntua zen, agian hau existitu da beste leku batean, agian ez berdin zaigu, guk asmatu egingo dugu. Eta jarriko dugu hormai gainean, eta derrepente beste jende batek igual ikusiko du, por ejemplo, punkia eta marika izatea, pues ez dela gauza bat, que te lo tienes que maravillar, como decía la Lola Flores, como me la maravillaría yo. Estarela egon behar hor 10 urte pentsatzen, es posible, no es posible, pues no, begira, guazen hori botatzera. Orduan, zerotik abiatzearen ideia hori oso nekagarria da, baina batzutan faltan botatzen dute energia hori.
Eta Euskal Herrian ez dakit den gure gatazka politikoaren kontu honen gaitik, ez dakit zer, madre mia atzera begiratzen dugula, ez? Osea, begiratzen dugu atzera eta heldu gara momentu batera oso peligrosoan pentsatzen dugun atzean ez baldin badago aurrera etzin daitekela. Eta nik uste dut asmatu behar dugula etorkizuna. Eta zentzu horretan igual lehen Itziarren optimismoarekin ere bat egiten dut, jende gazte guzti horrek eta ez hain gazteak ekartzen dizkigute gauzak, nik ez ditudanak inundik inora ulertzen, eta niretzak hori bada zerbait, ez? Osea, ez dut ulertzen, bien, gustatzen zait, mejor, ez? Orduan, bai, ez dakit, genealogien kontua oso importantea eta beharrezkoa iruditzen zait, baina momentu batzutan kartzela bat bilakatu galtzaigu. Eta pentsatu aldugu atzera behiratu behar dugula zerbait topatzeko, ez dakit. Duditas, así como Bilao coleccionista dice que no, baina. Pues, ¿cómo se llama el grupo, Nerea? El grupo que me has dicho justo cuando... Un grupo de chavalas de aquí, de Arrasate. Estamos a la espera. ¿Dónde están? Ah, vale. Es que justo me ha hablado la furia de vosotras y estoy deseando llegar a casa y poner YouTube. Estamos siempre esperando que surjan cosas y van saliendo. A ver, creo que a partir de ahora y los últimos años y los próximos cada vez más. Pero sí que hemos vivido de las Vulpes durante décadas, un poco por la vena, ¿no? Hay cosas peores que haber vivido en Arrasate los años más terribles, Sestao. Yo he estado en Sestao fin de semana entero, escuchando mucha policía, poca diversión, la única canción, como si Escorbuto no tuvieran más, de bar en bar. Lo peor es que me lo he pasado bien. De viernes tarde a domingo noche, escuchando mucha policía, poca diversión, así, y lo pillaré, os digo. Respecto a eso, creo que por eso nos fuimos a Barcelona, buscando maricas punks con crestas rosas y yendo a la corrupción y nos acabamos, yo qué sé, sí que una válvula de escape, bueno, hay que decir, donde, aun y todo, creo que y porque lo voy viendo cada vez hay más de lo que siempre hemos deseado. Yo tengo la sensación de que me da igual cuando suceda, lo celebraré como por fin, o sea, y es como si yo he vivido con músicas que no existían, no me da igual, o me lo he pasado bien un fin de semana entero escuchando mucha policía, poca diversión en Sestao, también. Y he bailado, os juro que hemos llegado a escucharla, íbamos de un bar de un colega a otro, que trabajaban todos súper precarios en bares y ponían la misma canción. Además eso, es que yo soy muy de hits también, y gracias a YouTube te puedes poner tus sesiones en casa. Yo mientras estoy todo el rato me pongo cancionacas sin parar, pero bueno, claro, coño, no solo una. Y tampoco tengo mucho más que por decir si tengo muchas más cosas, pero una cosa que cuando me llamaron para venir aquí y tal, me hizo mucha gracia. Me acordé de la Toloca, que el nombre de Toloca es lo más, la Pussy, o sea, la Pussy Riot rusa, una de las que estuvo, la que fue con la camiseta de No Pasarán, que además la tía, o sea, claro, ella, pero años antes de la acción pidiéndole a la Virgen que les libraran de Putin, por lo que terminaron encarceladas y tal, había hecho, embarazadísima, que a mí esto ya me encanta, embarazadísima había hecho una orgía en la que ella, en el Museo de Ciencias, algo así, protestando contra, pero ella simplemente la idea de una tía súper embarazada como ella, follando en una orgía y grabándolo y pues eso. Y ella, su aita era muy feminista, ella es de Siberia. Y su padre es el que yo qué sé, pues entonces cuando ella escuchaba hablar de las Pankhurst, estas sufragistas tolocas que en el siglo XIX, claro, las sufragistas tardamos 100 años en conseguir el voto, entonces se fueron cabreando cada vez más y estas comenzaron, las Pankhurst, que eran una madre y varias hijas, comenzaron a hacer, a poner bombas en las fábricas de los tíos que se oponían al sufragio femenino y así, ¿no? Pasaron a la acción directa. Entonces, la Toloca, cuando era pequeña y escuchaba hablar de la Pankhurst, al parecer Hust debe significar madre en ruso, era la madre del punk. Y como era inglesa, para ella la madre del punk era una sufragista que había puesto bombas contra las fábricas en el siglo XIX. Así que el punk nos lo inventamos y el feminismo nos lo inventamos hasta que nos llega, hasta que lo fabricamos. Bueno, azken galdera bat botako dut zuei hiruroi, eta gero galdera honezkero, eta zuzena, eta aurreko mahai inguruko galdera berdina da, testigu hartuko dutzat Jokinei, estonk amaitu? Hau beha bertzoa, rima eta doinu superlibrian, eta...
Pues claro, ez dela maitu, ez dakit inoiz ez da maitzen ezer, ez? Osea, niri gelditu zait hor, lehen ez, Mirenek esan duen bezala ere bai, bidali zizkigun aldez aurretik galderak, eta hor, zegoen galdera bat ere bai, ez? Apur bat LGTB presentzia punkaren esparruan eta bar, eta gelditu naiz hor, ideia horrekin ere bueltaka. Justo pasaden astean hor Egamektik antolatu genuen jardunaldi bat Bilbon eta hor egon ginen kultura heterosexualitatea araututik kanporako kulturaren inguruan eztabaidatzen, ez? Eta hor kriston debatea, beharrezkoa daukagun azpikultura bat, edo ez dugun behar, edo sortu behar den zera bat, segure ondoriare, Mirenek lehen esan duenaren aritik, ez dela egon LGTB kultura propio bat, eta are gutxiago punk eta radikala Euskal Herrian, eta beste leku batzutan igual bai, gehiago, bueno, tira. Eta hor, sortzen zitzaidan kontu bat, bazen, igual, behar dugula azpikultura bat, baina bereziki behar dugu azpikultura autogestionatu bat, eta nik uste dut hor Mirenen kezkarekin bat egiten dudala. Ni apur bat azkenengo aldian nahiko preokupatu da nago kultura autogestionatuaren espazio faltarekin ere bai punto batean, ez? Badaude leku batzuk nun, ostras, gauzak ikusten dituzun funtzionatzen ari direla, baina gero eta enbidia gehiago sortzen digute, eta hori zerbait egaitik da, ez? Uste dut askotan igual ulertu dugula punkaren do it yourself hori, kapitalismoaren rekete xurgaketa honen bidez, bilakatu zaigu nik nire etxetik nire diskoak ateratzen ditut. Eta nola norberak egin dezaken eta hemendik mugitzen dugun, perfecto de la vida. Galdu dugu, uste dut edo galtzen ari garela, eta ez da gure errua, da gainera botatzen ari diguten individualismo uholde gigante bat, ezakit komunitate bezala gehiago antolatu behar garela uste dut, ez? Kultura autogestionatuari espazioa egiten baldin badiogu, zalantza gabe kultura feministari espazioa egingo diogu, edo aukerak dauzkagu hori lortzeko, zalantza gabe aukerak edukiko ditugu kultura marika, boiero, trans bati leku gehiago egiteko ere bai. Osea, uste dut falta zaigula, edo adi egon behar garela horrekin, zergaitik gero eta talde gehiago ateratzen dituzte diskoak, eta gero eta leku gutxiago daude jotzeko. Eta jotzera joan behar gara, eta gero eta gehiagotan ametzen dugu jotzen larregi gustatzen ezaizkigun lekuetan, ez? Leku oso komertzialetan, leku seguratasun normales betetako lekuetan, osea, ez dakit nola esan falta zaizkigu espazio propioak, eta hor energia jartzen baldin badugu, noski ez dela amaitu, horregaitik uste dut horrelako kontuak antolatzen dituzuenean, edo antolatzen ari zaretenean, desde luego energia jartzen ari zarete, hori ez bukatzeko, ez da nostalgia ariketa bat, elkarrekin elkartzen ari gara eta sortzen ari gara zerbait, ez? Ez dakit justo autobusean irakurtzen etorren liburu batean, amaitu dut Audre Lorderen esaldi batekin esaten duena, komunitate gabe ez dagoela iraultzarik, dagoela bakarrik amorruz betetako enfrentamiento individuala bakoitzarena sistemarekin. Eta nik uste dut punkak asko izan duela komunitate bat sortzetik. Komunitate bat, superkonfliktiboa, superdesastrosoa, ideala, para nada. Baina komunitate problematiko eta politizatu bat sortzen dugun enean, nik uste dut, karo ez dela amaitu. Hale. Hasta que no nos carguemos el planeta, eso no ha terminado. Os digo que no sé si hay que ir a apuestas, a ese antes, que nos carguemos el planeta va a acabar con el patriarcado. Yo creo que cargarnos el planeta tampoco, o sea, no está. Ya hemos visto lo bien que ha salido la última cumbre y que no sé si podemos parar que nos lo carguemos, pero yo creo que por lo menos por el camino de destruir el patriarcado, nos vamos divirtiendo, no solamente el patriarcado, todo tipo de normas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el nuevo punk también, por supuesto, es Samantha Hudson y su Por España, que cabreó mucho, además lo sacó el 12 de octubre, y muchísimo más de lo que, en fin, todo lo que hay, que es
Es que no paras de flipar. Por primera vez también lo que se considera, o sea, siempre ha habido como la contracultura y la contramúsica, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy, por ejemplo, los críticos, que eso es menos que guay que pase, los críticos musicales y tal no saben ni qué cojones por dónde les da el aire, porque siguen adorando a sus ídolos. A ver, hay cosas terribles que pasan en Iruña, por ejemplo, que a mí, para que hablemos de cada uno tiene lo suyo. Yo cuando llegué de Rentería con 13 años a Iruña, y en la Jarauta y tal, lo primero que pensé es no voy a follar en mi puta vida, me tuve que ir a Barcelona para follar bien, así muchos años después, porque era con lo guarra que soy yo, y no, aquí no, y estaban todo el rato escuchando barricada, claro. Entonces es muy terrible cuando estás en una calle, o sea, en un bar en Iruña hoy en día, o sea, justo 2 años antes antes de la pandemia, ahora espero, mira, ojalá que cuando se reabran realmente los bares y tal, después de esto no siga pasando, pero no, yo creo que va a seguir pasando. Empiezan a sonar los primeros acordes de No hay tregua y toda la peña, hostia, con 50, 60, da igual, es como si fuera la única song, ¿no? Bueno, eso va por un lado y por el otro lado va pues todas estas cosas maravillosas que pasan y que van a seguir sucediendo. Entonces tú te puedes apuntar a estar viva, a bailar. Yo he hecho de menos muchísimo bailar. En la pandemia lo que más he echado de menos es muchas cosas, pero bailar rodeada de gente, incluso decirle a algún baboso, vete de aquí, que a la de tíos que hemos, hablando de punkis, a la de tíos que hemos sacado de los bares a hostias, yo, mis amigas y yo realmente era... o sea, llegó un momento que nos cuadramos, nos pusimos, parecía que salíamos de comando, entonces ya no pasábamos una, y era pim, pam, pum, sacándonos fuera de los bares. Gracias a lo que, o sea, yo qué sé, igual empezaron a pensárselo, el tocarle el culo a cualquier tía todo el rato simplemente porque las hostias les llovían y lo gracioso es que no les pase nada para ellos. Entonces, si esto pasa, no sé, la historia es... No sé, tengo mucha curiosidad por lo que va a seguir. O sea, por supuesto que no ha terminado y al revés, todo lo emergente que hay es como si yo llevara toda la vida esperándolo. También a nivel musical, que me provoca... Y es eso, por primera vez también es... Bueno, por primera vez no, pero sí que creo que ha surgido una... Igual, de hecho, llevamos un poco viviendo de rentas en muchos sentidos, no porque hay música, entonces yo qué sé, mucho tiempo, pero hay cierta nostalgia y ahora y luego había como nostalgia de lo no vivido y ahora no, ahora ya por fin considero que a veces de una manera mucho más fuerte algo que si quieres perdértelo, piérdetelo, pero estás loca si lo pierdes, no sé. Bueno, nik esango nuke ez diala gauza batzuk amaitu, zalantzari gabe, baina ez dakit zenbat arte gelditzen dian. Eta orduan uste dut hor dagoela, pixka Jokinek esaten zuen hori, tokatzen zai gaur pixka negatibena izatea, baina, bueno, nik bai kezkatze bizi detela, ze... Ez dakit, nik uste dut gazte askok, oso iraultzailetzat ditugun gazte askok, haien, kontraesanik gabe joko dute Bebeka Laifen, eta hori izango da oso errex egingo duten zerbait, ez? Hori problematizatu degunean asko beste momentu batzuetan, eta nik hori izango da deazkatelako 40 urte, eta igual deitu jazue nostalgika o danadalakoa, baina bai faltan botatzen dut hori. Eta nik faltan botatzen dut MEFST egotea, eta horrelako iniziatibak ere egotea. Eta ez hainbeste gazteagoek ez dituztelako egiten, baizik eta horrez degulako sondo asmatu, transmisio lan bat iten, ez dugu asmatu belaunaldien arteko elkarrizketa parekoago, lasaiago, zeago bat iten horregatik, hemen hau ikustea eta gazteak ere ikustea, nahi poza ematen dit, edo Poutzuzulora ere jutia, eta batzuk hori, leheno esan detena, ez, managaitzen lehenengo hilaretan eotea gazte pila bat eta emakume feminista pila bat zen. Ni nahi du feministak, nik izan ditut emakumeak hola, porperezi. Orduan hori, belaunaldien arteko hori uste dut dala, zehatu behar dugun zerbait, berezik iruditzen zaitelako, eta hau nik ez dute oraindik bizi izan, baina lehengoan
Nagore Garziarekin hitz egiten beste lagun batekin, beha Bartzelonan bizi da, eta esatezun pandemia ostean, behaiek ezagutu dituzten, estena txiki hauek ez, punka eta feminismoa batzen zian, feminismoak, batzen zian horiek gutxitu diala pila bat, ez daudela, ia apenas, eta aldiz, punka birsortzen ari dan hortan, sortzen ari dela oso maskulino eta oso hegemoniko berriz, ez? Eta orduan kezka hori ere adirazten zian, nik hemen ez dakite hori aidan gertatzen edo ez, ez dakate azterketa hori da, eta ez naiz kontzertu askotara juna azken aldian, ez gara kontzertu askotara juna azken aldian, baina erresistentzien aurrean, erresistentzia horiek edo egon daiteke horren aurrean, ez, matxismo gorakada baten aurrean, edo jarrera batzuk ez kuestionatzea, ez, porque nahi zerotik astearena, por lo de la frescura te la compro, baina errepikatzearen zea horretatik, ez, berriro zapalkuntzak errepikatzearen ikuspegi horretatik, ez nuke nahi, ez, orduan, nik ere dakator pixka bat gatazka, baina, uste etor badagola zerbait. Eta gero ez dugu amaitu, ze uste gelitu gehala oso azalean. Eta feminismoaren txertaketa horretan, edo gelditu gehala, bisibilizazioan eta emakume batzuk holtza gainean ikustearekin ja gelditu gehala nahiko ase, ez? Eta programatzen duten igual dit, festivala handiak edo gaztetxe batzuk, aski zaie deitzearekin perlatari, eta esan, ja kartelean jazta, ja kumplitu dugu. Bai, etorriko dira emakume batzuk eta jazta. Bai, eta uste dut horre gainera sortu du olako, amorru bat emateitena hone, eske emakume izateagatik bakarrik orain dazkazue askoz aukera gehiago jotzeko. Ya me faltaba. La vuelta, ez da, orduan dago hori sortu dugu fikzio bat, gehala hipervisibleak oraino holtzan, eta holtza behian, eta teknikarietan ere, ja, si quieres también, orduan, karo, uste dut hor gelditu gehala oso azalean, eta feminismoa txertatzea ariketa oso konplexua dela. Hitz egiten duela gure erro guztiak hankaz gora jartziaz, orduan, karo, nik uste dut hor bide oso luzea gelditzen dela, eta punkarena, neurri handi batean antzeko, ez, nahi ditulako ere sustraiak puskatu, ez, edo lehertu eta orduan, erradikaltasune horretara iristeko, baindik asko gelditzen zaigu. Asko indeu, zorionez, baina asko gelditzen zaigu. Jesus Hauser. Eskerrik asko, itziar Jokin Miren, plazerroa dizugarrixa. Guztua, Eta hoxe, bastakik, galderaren bat eduki eskero eta hola, gustora mikrofonua pasauku. Edo galdera, edo hausnarketa, edo gure dana, Bai? Bai. Vale, a ber. Pasan hastien egon gitzen bebai, beste mai inguru baten, zan euskera eta roka. Entzuten da? Bai. Eta ondorixuetako bat izen zen baita, igual, zuek aipatzu da zue, bai. Saretzia, igual, txendula gauzak oso modu individualian, gero eta gehiago, ez? Eta falta dana badala, komunidadia sortzia, anistasuna, alkarzaintzia, aldi berian, kapitalismoa hori inundik inora ez jako interesetan, ez? Azkenengo hauze interesetan jakona hori da, esango nuke. Gu autonomo izatea eta gure artean antolatzea. Ai, nerviosa nago. Horren gainien, igual da, gaitik urtetia apurba, baina ze pentsetan duzuen, ez? Zelan hildeiken frente horri, ero... Ez dakit. Mikrofonoa piztuta.
Nik uste horri buruz eginala oin bukaeran hitz egiten, ez? Saretze horren beharraz eta elkarbanatzearen beharraz eta batzutan, hartzen badegu pixka musikalki ez asuntua, uste batzutan ere existitzen dela hasta kompetentzia talden artean. Eta iritze zait hori ezabatu beharreko zerbait dela, baina, karo, ez dagoenean, ia inun jotzeko auke, inun, haude toki asko, baina ez dakit nola esan, niretzat, bai, saretzearena da oso garrantzitsua, baina artikulazio hori nola hain da ez duguna asmatzen. Eta nik uste dut, ez duguna asmatzen, edo ez detena sentitzen nik uain, eta igual ez berdina. Zenik feminismoan sentitzen dut, mugimendu feministako kide naizen enean sentitzen dut, baina putzuzuloko kide ez naizenetik hainbeste eta ez nagoen, bertan ez hain implikatuta ez nagoen momentutik akaso ere igual da sentimendu bat eta ez hainbeste saretze faltza bat daola edo saretzeak ez diala igual nire zeakoak ez, nire hain interesekoako ez dakit. Baina bai uste dut Jokine komentatzen zuna dala argia ez, zuk zeuk egin filosofia hori edo egiteko modu hori ez dagoela parte bat bai, zuk zure etxean egin zazu, baina ez partekatu. Eta niretzat punkak izan badu zerbait ere izan da ezagutza partekatzearena edo feminismoak ez, horra ere beste antzekotasun bat bentsa. Baina ezagutza partekatzearena izan da oso garrantzitsua ez, nik dakit gitarra jotzen eta erakutsiko dizut edo bateria jotzen edo fanzineak iten edo hau idazten edo ez dakitzer eta hori partekatzea. Eta niko hain ez dut sentitzen hain beste da honik hortik, baina igual da ni ez nagolako hor, ez dakit. Nik zalantza berdina daukat ere bai. Iruditzen zait, azkenengo urteetan zerbait ikusi badugu, eta miren lehen aipatu duelako, baina ikusgarritasuna, bizibilitatea eta autonomia dira kapitalismoak azkenengo 15 urteetan berreskuratu dituen bi gauza. Pentsatzen genuen guretzako importantea zela ikusgarriak izatera, emakume bezala, marika bezala, euskaldun bezala, dena delakoa, eta derrepente konturatzen gara txou bat bilakatu garela beraien merkatuan, eta buelta ematen digute denbora guztian. Nahi genuen horregon, eta bain hor gaudenean erabiltzen gaituzte izango bagina bezala tiket bat, Eta autonomiarekin berdina gertatu zaigu, eta hori askotan, hitz egiten dugu, ze ondo antolatzen ditugun elkarzaintza sareak, eta ez dakiz zer, bai, beste gauz batzuen artean, garai batean adibidez, estatuak betetzen zituen bete behar batzuk orain usten gaituztelako horren plan, ya os buscaréis la vida, seguridad social vais a tener 5 añitos más, eta gero ja hasiko zarete elkarzaintzen, Orduan, hor, nik uste dut, lehen aipatzen nuenean kultura autogestionatu bat, ez nuen bakarrik aipatzen, ez dakit, gaztetxe espazio okupatuen ikuspegitik, baita ere, baina galdetu zen igunean ze lotura feminismo eta punkaren artean, niretako bururatzen zitzaidan bat zen, feminismoak beti sortu dituela espazio askeak, espazio aske horiek importante bezala, esperimentazioko orako espazio bezala, bai sexualitatearekin, bai genero identitateekin, bai beste gauza batzukin esperimentatzeko eta zera izateko, eta punkak ere sortu ditu horrelako espazioak historikoki, orduan nik uste dut jarraitu behar dugula tiratzen heli horretatik, baina azkenen urtean ikusi ditugu sortzen emakume etxeak herri askotan, emakumeen etxeak, prozesuak prozesu, leku batzutan oso herritarrak, beste batzutan gehiago instituzionalizatuak eta baina sortu dira pilo bat. Eta aldiz, punkak zenbat espazio sortu ditu, zenbat kontrakultura espazio sortu ditugu autogestionatuak, gu kontrolatzen ditugunak, baina iraunkorrak izango direnak. Edo sasi iraunkorrak oso gutxi, niri bururatzen zait, orbain izan daitekela bat Gasteizen, eta niri iruditzen zait, perla txiki bat dela, egota horrelako espazio bat punk ikuspegitik planteatzen dena espazio iraunkor bezala eta bar, baina oso espazio gutxi sortzen ari gara horretarako. Eta mendik urte batzutara gero eta gehiago nabarituko dugu falta hori. Nik ez dut lehengo aktibitate frenetikoa ez da ere, baina fijatzen naiz taldeen jirak gero eta gehiago pasatzen dira leku batzuetatik eta gero eta gutxiago hemendik. Gero eta gutxiago jotzen dute kanpoko taldeek hemen.
Eta garai batean, Alemaniar taldeak etortzen ziren eta egiten zituzten 7 kontzertu Euskal Herrian eta beste 3 estatuan. Azpiegitura galtzen ari gara. Pentsatu dugu azpiegitura zela un caso de corrupción eta ez da hori bakarrik, gauza gehiago dira. Falta zaizkigu espazioak eta falta zaigu espazioiek zaintzea, indartzea, ni lehenengoa. Nago oso errudun honetan. Ez dut inbertitu denborarik azken urtetan honetan. Eta uste dut orain falta zaidala hori. Beste galderaik baten batek, azken galdera bateako, ze okerraspana, hau 8 itxin bio hau, orduan azken galdera bateako tartetxo bat leongo litzake. Bai, aia orduko. Bale, ba, txalopero batekin agurtuko ditugu, eskerrik asko hiruroi, benetan, da, plazer bat.